Romans chapter 3, verse 4. Your grace and mercies brought me through. I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty, you're mighty, brought me through. Oh, be magnified, be magnified, my Lord. Yes, your grace and mercy, your grace and mercy brought me through. Lord, I stand this moment. I stand this moment because of you. You're mighty, you're mighty, brought me through. Be magnified, Jesus, my Lord. Lord, I remember all the mountains and the valleys you led me through. Be magnified, Jesus, my Lord. Lord, I remember all the mountains and the valleys you led me through. Be magnified, Jesus, my Lord. Be magnified, be magnified, my Lord. Lord, be magnified, yes, Lord. Jesus, my Lord. Lord, be magnified, be magnified, Lord Jesus, be magnified, Jesus, my Lord. Lord, As many be as you magnified, Lord. Be magnified, my Lord. Be magnified, my Lord. Be magnified, Lord Jesus. Be magnified, Jesus, my Lord. Lord, I remember all the mountains and the valleys you led me through. Be magnified, yes, Lord. Yes, Lord. Lord, I remember all the mountains and the valleys you led me through. Be magnified, Jesus, my Lord. Scala kufunda verse 1. Scala kufunda verse 1. Romans chapter 3. Pho emaJuda angcono ngani kunalabanye bantfu? Kusita ngani kusoka? Vele kusita ngalokuphelele. Kwekucala uNkulunkulu emavi akhe wawaphathisa emaJuda.
phona ngabe lamanye emaJuda angazange ethembeleke ngabe lokho kusho ukuthi kungethembeki kwawo kungacedza kwethembeka kwaNkulunkulu yini? Cha, akusho lokho. uNkulunkulu wethembekile noma bonke abantu bangaba nemanga njengoba kubhaliwe ukuthi kukhuluma kwakho kuyabonakalisa ukuthi uneliciniso na ubekwa licala utholakala umsulwa. Okay. Asasisibuyise ke sisikithi silisuse emaJudeni. Uthi kusita ngani kuba ngumKristu? Vele kusita ngani kuba ngumKristu? Asawusho njalo ke sisi. Pho kusita ngani? Kuba ngumKristu. Pho kuba ngumKristu. Pho emaKristu angcono ngani? Angcono ngani? Kunalabanye abantu. Kunalabangakholwa, yes. Kusita ngani kuba ngumKristu? Kusita ngani kuba ngumKristu? Vele kusita ngalokuphelele. Yebo, vele kusita ngalokuphelele ngoba uNkulunkulu wabathemba ngethembiso takhe tonke, yeshano njalo. Yebo, kusita ngalokuphelele ngoba uNkulunkulu emaKristu wawethemba ngethembiso takhe tonke. But what if some Phona ngabe lamanye emaKristu angazange ethembeke? ngabe kusho ukuthi Ngabe lokho kusho ukuthi kungethembeki kwawo kungacedza kwethembeka kwaNkulunkulu yini? Cha, akusho lokho. akusho lokho. uNkulunkulu wethembekile. Noma bonke bonke abantu bangaba nemanga. Ake ngifunze nang verse 3 la. But what then if some did not believe? Does their unbelief nullifies the faithfulness of God? Absolutely not. Let God be proven true and every human being shown up as a liar. Phalam satana lethu. Shilo njalo akanamanga ngethemba kuye ushilo njalo shilo njalo ngethemba kuye ale njabulo eyaphukwe imialo yake babelive lakho nalamuhla Nkosi emini Nkosi yasekuseni simukela lelive lakho kuwe sibusise ngalo uNkulunkulu sesikhona silaphambi kwakho Nkosi sibusise ngalelive lakho egameni la Jesu Kristu lenkosi amen. Lamagama lesiwafunza lapha bazalwane akhulunywa ngumpostoli Paula makabuka emuva abuka sive semaJuda sive lesathenjwa uNkulunkulu sakhethwa uNkulunkulu
noma singenyanywa kodwa sakhethwa uNkulunkulu. uNkulunkulu ekukhetheni kwakhe kude longambuta kusawukhethanga ngane eMaswati. Futhi kude longambuta kusawukhethanga ngane eMaxhosa. Ngoba uNkulunkulu ukhetha ngekuthanda kwakhe. Amen. So uyawabuka ke Pawula lamaJuda uyawabona lokuthi nembala vele angcono ngani ke uyafaka ke lo mbuzo angcono ngani kunaletinye tive lamaJuda. Uphinzwe uyatiphendula uthi angcono ngoba vele uNkulunkulu wona wawethemba ngelivi lakhe ukuthi ngawo lamaJuda livi lakhe lingagijima umhlaba wonke libuyisele umuntu kuye njengaloko umuntu adalwa nguye uNkulunkulu. Amen. Aphinze aqhubeke bese uthi kodwa ke manje what if some of the Jews what mangabekela lamanye amaJuda angakethembeki lokho kutanga kusho ukuthi nalo uNkulunkulu akethembeki yini. Uthi ke Pawulo cha akungabi njalo. Wonke umuntu uyawutholakala angilonga kethembeki kodwa hayi uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uyawutholakala ngaso sonke isikhathi aliqiniso. Ngeke kwenteke uNkulunkulu atholakale angesilo liqiniso. Malibonge igama lenkosi. Alibonge igama laJesu. Lokho sila bazalwane nangithi mine sisi akayipersonalizele inkulumo athi angcono ngane maKristu kunalabanye bantu. Phela emaKristu angcono ngoba uthi uNkulunkulu my righteous people shall live by faith. Angcono ngoba uthi uNkulunkulu laba lesebatinikele kuye sebatawuphila ngekukholwa kuye. Edlule athi laba labatinikele kimi ngibanike emandla ekuthi babe bantwana bami. I give them authority to become. Malibonge igama lenkosi. Ngibanike ilungelo ukuthi babuye babe bami. La emhlabeni sehlukene kabili. Kunebantu baNkulunkulu ngilaba labangakholwa. Bese kuba nebantwana baNkulunkulu. Uyedlule kubeni ngumuntu waNkulunkulu. Bese uba ngumntwana waNkulunkulu. Mase ungumntwana waNkulunkulu, sewunema benefits ebuntwana bukaNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. Ngesikhathi sewunalama benefits alobuntwana bakaNkulunkulu, sewungcono ke kunebantu baNkulunkulu. Ngiko phela Jesu nakahamba la emhlabeni uthi indvodzana yemuntu yeda kwebayo. Abete emajudeni mbambambamba emajuda towa correcta ukuthi phela uNkulunkulu wanethemba nine ngelivi lakhe ukuthi ningabuyisela abantu kuye kodwa nine lanethembile nikhweshile kuye. So ngitekini ke manje ngaleso sikhathi Jesu ahamba la emhlabeni uthola lo yamfathi lapha kuMatthew chapter 15 lo ngumSamaria lo ngesilo liJuda. Uthi uthi lo mfathi akabona Jesu. Lo mfathi uya lapha kuJesu ufike uthi kuJesu, Jesu ngiside ngikhulelwa indvodakade yami. Leli Bible lapho lisitshela ukuthi Jesu wenda kanjani wabinza nje. Lokubinza kwaJesu abethi Jesu kona ngingamphendula ngimthini ngoba utawujapha sikhathi sakhe asikafiki. Angibinze mhlawumbe utawurealize lokho ukuthi phela nyalo angethi kunoma ngangibani ngitela emajudeni. Lo mfathi waqhubeka wathi ngiside Nkosi. Ngoba lo mfathi lo abezavile ukuthi bekunalomunye umfathi lesimthola kuMarko chapter 5 nakuLuka chapter 8. Lo mfathi loya abebamloyile opha anesifo sekopha. But so vile ke lo waseSamaria ukuthi naye lo mfathi wekopha abewezizwe. Kodwa weva ngaJesu wathinza umphetho wengubo yaJesu waphila. Futhi lo mfathi waseSamaria abevile ngaJesu kuMarko chapter 4 nakewelela ngesheya kuMarko chapter 5 weva ngaJesu nakewele ngesheya asita indvodza yaseMagadara lebese yehlule abantu yehlule tinketama yehlule konke leyiluhlanya ihlala emathuneni itisika itidzabula all over. Wayevile ke lo mfathi uske lo mfathi ngoba ngivile ngalo Jesu ake sengiye nami kuye. Yena ke nayifika uthi Jesu ngigulelwa indvodakade yami ngiside
umane ungiphilisele yona uyabinza ke Jesu but lokubinza kwalo Jesu akumchaphisanga lo mfati kwamenta wakhuluma kakhulu njengaBhartimeyu imbumbuthe. Ngifuna kuthini kuwe kunetinto letitakukubinsisa wena na uya kuJesu kanti wena awusayi njengalomfati waseSamaria awusayi njengalomfati loya wemKhenani phela wena sewunelilungelo lokuba ngumntwana tibe takho letinto tebantwana. Hayi my Nkosi yami hayi washo umzwezi igwili wathi noma ungangizwa kodwa ngiyasizwa. Mali bonke igama lenkosi mali bonke igama lenkosi. Lo mfati wapersuade kuJesu wangajabi until labafundi nababona Jesu angaphenduli basi asisite Jesu siqoshe lento but ngiyacabanga ukuthi baqale bamxosha wangaqosheki. Ngiko sebatshela Jesu ukuthi ye Jesu qosha lo mfati enabathi simqoshe lo mfati bathi uyasenyanyisa usibangela umsindo la emhlabeni ungathi ukhala babe basilabanye uba ngumsindo. Mqoshe lo mfati lesilumbilithi chase her away because she keeps on following us making all this noise. Na Solomon uyasilandzela usibangela lo msindo then Jesu ngaleso sikhathi leso sewaddressa labafundi bakhe ukuthi hayi ukuthi angimphenduli ngoba kwente njani phela mine kwamanje lo ngihamba ngetinyawo tami la ngingakalenge esiphambanweni njengalo ngikhulumile kuJohn chapter 3 verse 14 ngathi njengaloku uMose aphakamisa inyoka ehlane ngalokufana nako mhla indodana yaNkulunkulu iphakanyiswa abekhomba kuphi manje esiphambanweni iyabe seyiba yabo bonke kodwa lamuhla ngisengakafika esiphambanweni lo ngihamba la ngithethe imvini letilahlekile letingemaJuda kuphela. Lo mfati waqhubeka wathi kanti uyakhuluma angiqhubeke ngisite bonako ngiyakuvuya khuluma Solomon ungikhuluma ngisite athi Jesu mfati lalela la lento lokhuluma ngayo loyicelako ikhona mane ayisiya noma ngangibani ngeyebantwana. Hallelujah. Angeke ngithathe ngilahle thinjeni. Lo mfati lenjaphiso yesithathu ayizange yamenta wajika wakhuluma na Jesu wareminder Jesu ngoba mawulikholwa kumqoko kokuthi njalo na ukhuluma kuNkulunkulu remind him mkhumbude uNkulunkulu ngekwelizwi lakhe but umkhumbude usenzaweni le right ngoba labanye wababona Solomon ngiko wabe sewuyabhala wabhala incwadi eThakha 19 verse 3 asilomunye umuntu umosha impilo yakhe yonke ngebulima bakhe asuka lapho besusola uNkulunkulu. Labanengi bantu bagijima bayosola uNkulunkulu bangakade ihloli bona. Sanibonani bathanda wenkosi. Sanibonani bathanda wenkosi. While Jesu emfati ngeke ngithathe lesinkwa sebantwana lesi ngisponse lapha ethinjeni. Lo mfati waseyamkhumbuta ukuthi la kuJohn chapter 1 kuthiwa tonke izinto tadalwa ngawe tadalelwa wena. Okusinetinja nato tadalwa tadalelwa wena. Wothi ke na uhleli la etafuleni udlana labantwana bese uyakhumbula ukuthi netinja tadalwa ngawe. Nisinanidla nihohlohohlote la etafuleni netinja tophila ngoba nato tadalwa ngawe. Athi Jesu ngiyaqala ke nga kubona kukholwa lokunje akukho naka Israel ngalamanye amagama akukho nasemakholweni. Sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Angcono ngani ke maKristu angcono phela maKristu ngoba wona akasabithwa njengetinja. John chapter 1 verse 12 bonke labamemukela he gave them the right to become the children. Uyathi wena nyalo nangabe uthandaza awufanele uthandaze njengesikhoseli nangabe vele phela sewakwemukela lokuba ngumntwana ngoba nasewumukela umntwana sewutshela Jesu umtshele ukuthi hey ngine right
yekudla etafuleni. Ningiva. Uyakhuluma na Jesu uthi Jesu ngine right mina yekudla kuphi na etafuleni ngingumntwana nyalo welitafula. Deka litafula phela. Ingani incwadi lengcwele ikhulumile lapha ku Revelation chapter 3 verse 20. Wathi mbheka ngime ngasemnyango ngiyanqonqotha. Uma ngabe umuntu evala ivila amavule, ngidawungena ngidle naye. Hey sengenileke, sewungenileke kimi. Dlani nami phela. Deka lelitafula phela sidle kanye kanye. Sanibonani. Sanibonani bathanda benkosi. Ngiyamthanda Jesu ngoba kude la sifihlele kona. Hallelujah. Ngiyamthanda Jesu ngoba wente njani na? Kude Jesu la sifihlele kona. Uma ufunda incwadi ya John 16 verse 33, it's heaven indawubalusizi kodwa manini sibinzi ngoba mine ngilincobile live. I-problem yethu thina, oh my God. Jesu nakakhuluma athi live nitawubalusize heaven. Uqale ngekuthi ngikuthula kwami ningushiya kini. Nine nitawuba nekuthula kimi. Mane sinema Kristu sishaya vayisa vesa lenvo. Sifuna kuthula heaven. Ngiva. Sisuke sifuna kuthula kuphi na? Heaven. Live lingakunika kuthula lingazange limnike yena bongibani wena. Sine siba nekuthula kuye. Sibe nekuthula sikhali sigwazile. Yini lengento angimene nekuthula sikhwali sigazile. Ngiba nekuthula ngoba uthi Isaiah 54 asikho lesicijelwe mine lesitawuphumelela. Akasho ukuthi ngeke sigwaze. Ngiyasiva sigwazile but anginawuhlala egwazweni. Ngidawuhlala ekuthini uthite babe angeke saphumelela. Bese ngiyakhuluma ngithi yesathane ngiyasiva sigwazile kodwa lalela la angeke saphumelela. Oh my God. Fusa makhelwane uthi kuyashisa kona. Kodwa lalela lento lekhulunywa. Alibonge igama lenkosi. Alibonge igama la Jesu. Pho siyakwenda njani? Siyakwenda njani etinkingeni na? Kuya ngani simethembe nasetinkingeni uNkulunkulu wethu? Vele phela sitaqhubeka simethembe etinkingeni tethu ngoba kushito yena wathi ngibite ngelisuku lwakho lokuhlupheka. Oh, watile ukuthi ngidawuhlupheka. Wase uthi wena ke awufani nalongakholwa. Na uhlupheka wena bita mine. Lelungelo lokubita mine. Hayi ningiva man. Lelungelo lokubita mine alisila noma ngangibani. Hamba wena mbani ufunde lelo verse lelo awulathi. Psalm 50 funda verse 15. Ngibite khala kimi ngesikhathi ehlupheka. Sizulu sithi ngibize ngosuku lwenhlupheko. Ngoba uyathi uthi ihlupheka itawufika. Why athi ngibite? Khala kimi ngesikhathi ekuhlupheka. Ngiyakukhulula bese uyangithumela. Hey, mani kahle enzaweni le right. Nayifika lenhlupheko, khala kuye. Wathi ngitshele nawe, yekele kuyokhala komzala wakho. Sebakuhaye kakhulu. Khala kuye. Ithemba elikhulu lisenko engosini Themba elikhulu lisenko ithemba elikhulu engosini ithemba elikhulu hallelujah
khala kimi bita mine nakuvela le nhlupheko ngiyakhulula ngisikemene kuwe lokubita yena lilungelo lalabantwana kusila noma ngibani noma ukhona nje la utombita nawungakabi ngumntwana akusilo lakho lelungelo amangala usasho indvodza nabake noma khona la awufuni ukukholwa alisilo lakho lelo lungelo lebantwana khala kimi ngekhasta ekhlupeka ngidakhulula uqhubeka wena mfana kodwa kulomubi uthi funda 16 phela sambe tsotho Mubi uthi kodwa kulomubi uthi unalungelo wena kunalilungelo lini lekhala kimi ukukhuluma ngetimiso takho. ukhulume ngetivumelano tami ngoba wena Uphatha sivumelwano sami ngemlomo wakho. uyadonsa wena kuyalwa Ngobe wena uyakudonza kuyalwa. Emavi ami wenza ngetulo. hey livi lami lelithi ungaphingi uletha ngetulo hamba uyogijimisa abafati balabanye bantu wena babe wena Uthi ungabona lisela ube nemathe nelulu. hey wena uyeba webe nge Umthibinza wonye netiphingi. Umlomo wakho ulula ekukhulumeni lokubi. ukhuluma lokubi kodwa uyangibita Lulwimi lwakho lubumba imacebo nenkondlo. ukhuluma emango ngelamalanga lisondo lakho licabene ngawe ngemanga umndeni wakini awubukani ngemanga lala ku kodwa manje utobita simakazi Uhlala ngekuhleba umnake. ugcwele kuhleba kodwa utobita simakazi Unyembenye indvodzana yenyoko. Lokho ukwendile kodwa mina ngathula. wena ushaye ngathi uthi mina ngijengawe Wena shengathi mina ngifanana nawe. ngakulaya mina Kodwa sengidakwe khulu. hayi ngcono kungemani ufunda sizulu manje ngoba ufunda sizulu sizulu sithi lokho kwenzile ngathula wena ushaye ngazi uthi mina ngijengawe ngizakukulaya ngisakubeka phambi kwamehlo akho uthi I will expose you buka makhelwane usemakhelwane uyakubona lo baba unawulele mtshele wena tshela lo baba hey makhelwane uyakubona lo baba noma sibanenge nje uyakubona uthi uhlala uhleba kodwa manje ude ubita mina ngisimilele ilungelo lekuthi khala kimi lebantwana 1 Peter chapter 5 sheshisa mba funda verse 7 yona ingaba indlela engathi iyalumela nje but iliqiniso futhi ungadiyenge ukuthi ngidakwedlula kuyangidlula Lahlelani kuye konke ukukhathateka. hey lahlelani kuye konke kukhathateka Ngobe yena uyanikhathalela. usho kulabantwana akasho kunoma ngangibani hamba wena mfana tokuva hamba wena mfana toku Jeremiah chapter 14:11 sheshisa mbani ngifuna kusheshe ngihambe liyashisa lela Jeremiah 14:11 Ngakho simakathe wakhuluma kumfundisi Msibi wathi ulishaya kahle ke na usho njalo khulume kimi wathi ungakuthandazeli kuphumelela kwalabantu. uyabona nje unowutela uthofuna kuphumelela uthi uNkulunkulu engakuthandazeli kuphumelela kwakho ngoba emavakhe uweqa ngetulu Nome angazila ngeke ngilalele kukhala. sibuya nawe ekuzileni 14:21 days ngeke akulalela akusho mina simangathi Nome banganikela ngemihlatshelo yekushintsha. nanyalo sesinikele usisi makathi akusho lutho kuye lokho nangabe wena solo ungafuni kubuya ube ngumntwana site uhlala nawe etafuleni hamba unambana chapter 11 funda 14 incwadi yabayinye waphinza kathathu it's very serious ungadlala ngise 14:11 nyala 11:14 sheshisa mbala
Wena ke mfundisi Msibi. Yebo ngilalele Simakazi. Ungabathandazeli labantu. Leni Simakazi. Ungabaceleli futhi ungabanxuseli. Hayibo, senginxuse kangaka kanti bedlala. Yebo bodlala ngeenergy yakho. Ngobe ngingeke ngikulalele nase bangibita ngesikhathi selusizi lwabo. Ha. Ngoba kunebantu labagejinyiswa lusizi kodwa uNkulunkulu. Futhi ke laba abangafuni kuphenduka bayinkinga. Ufuna lo ongafuni ukuphenduka uzomthandazele ka17 ayedwana ngelilanga linye. Anizodala etinyangeni kuba setinyangeni bophinza ubuye. Asambe nomfana samba ngidawucetha ngana ngiya chapter 7 16 manje 16 17 kichima mbani. Ngako ke wena short imsi akasho wena nokusimfundisa ngisimfundisa kuJesu. Uvela sithi ngako ke wena short imsi. Nawe nje ukubita ngelakho ligama uNkulunkulu. Ngako ke wena mfundisi Msibi. Lona kuthi nje ngimfundisi wakhe uyesaba kulibita igama lami. But uNkulunkulu uvela sithi ngako ke wena short imsi. Ungabathandazeli labantu. Ungabathandazeli labantu. Ungabanxuseli. Futhi ungabanxuseli. Ungabancengeli. Hey awungiyekela ungancengi nami. Ungancengi nami. Ngoba ngilaya ngenze. Ngobe ngingeke ngikuve. Awuboni ukuthi bendani lamadolobha kaManzini naseMpabane. Awuboni yini ukuthi bendani lamadolobheni akaManzini nasetitaladini. Tase Two Sticks. Yebo. Banibani? Awuboni yini ukuthi kwendani? Yebo Nkosi angiboni. Nguwe lobona nzawo tonke Nkosi. Sengiyakuyala ke noma ungabone, ungabathandazeli labantu. Yini ngikhulume kanjena na? Phela uNkulunkulu uthi leli lungelo leli lebantwana. Ngifikiswa yini la? Bangcono ngani labantwana bakaNkulunkulu? Bangcono ngoba banemalungelo. Laba wathola kuNkulunkulu, wotani kimi. Nilele nikhathelene lenini ngiphumula. Awusanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Hayi ke nase ngikhweshelwa ngemadoda aphuma into nje kuyasho ukuthi ngingivala inkonzo. Lalelani. Sinelilungelo thina lekutshela baba eNkulunkulu. Sinani? Yandi ekseni nina ngithatha imoto ngitanga. Kusizokwenda umadana kwami baba ngicela imali ekiyoqhina. Yo. Kani kusanti nje becele imali yokuyogeza. Nayo ayishayela bo 50 rand njengekula kwethu. Unenhlanhla wena sibeka. Ngayinika 250 yokugeza. Yes. Nyalo uthi ke mfana nami babe ngicela imali ekiyoqhina. Ngoba ngiyahamba ubuyele emuva nyalo eTaiwan. Ngicela imali yokuqhina. Ngithi mina mali yini sisi? Uthi lencane nje baba 500. Ebeva bone nabasivele incane. Ngizangane mina. Ale moto lahamba ngayofuna ngiyethe. But khona lento lefika kola kimi ukuthi ucela kuyise. Angaya kuyocela kuphi? Futhi yena utigcinile phela waba intombazana nje letigcinile lekhono wakho. Ayijoyira inamfana. Mangala nalo 500. Ngitawukhala nasekhona bawumchina. Ngikhuluma ngaleli lungelo. Leli lungelo lento lokuthi ungesabi nobuqelile idolo. Nalama ukwenza ucele ngoba yini le lilungelo. Ilungelo. Sine sinqono ngani kunalabo angakholwa. Sinelilungelo. Noma ngayikhohlwa yonke into le ngikhulumile, ukhumbule kube kunye, nginelilungelo. Nelungelo. Ngangatshela uNkulunkulu goje kubuhlungu, ngamtshela uNkulunkulu.
uyathi yona benifika lapha nona babodlamini siyothandaza lapha ene2 sticks ngangihlala lapha eKhakham la Khakham ekhala seKhakham sathi ngiyolihlola uliphethe njani ulikhakham ekhala babedala nangu lo maketala lona bengihlala kakhe uliphethe njani likhala make funa kulihlola eKhakham le ngaze ngakha ngisho indlweti inkukhu ekhathe edolobheni awusanibonani bazana manje beteke bazalwane batongithandazisa ngoba lenkonzo lena ngoba ucawa izinkonzo wanyana nje inebantu abayithwalako labayithandazela every Sunday and Monday enzambama beteke lapha kimi batothandaza nase bathandazile enzambama sekufanele manje ngibabuyisele emakhaya ngenwa inhloko ngesabe kutokudala ngitocela imoto kumkhulu ngesabe ngenwa inhloko ukuthi angibheka ngangelekelelwa ngumalume emathini kuphela lapha ngeshe kwakulula ukukhuluma namalume malume wota mshana bese ngiyeda anginike iveni yakhe ngibamikise ngase ngihamba shaba ngiyoshumayela ngala ngakini la enakwini ngala ngakini lapha ena kamfishane kamfishane angishumayela khona iweekend yonke bangipha tinkukhu bangipha majoti mimbila imakokoko embila yasiyaqhamuka igreen sea ingakagcwali kuvalwe ngesalukati eminyama lisondo phela babuyele em17 green sea ngangena green sea ngathatha amajoti ami ngathi bafana bawafake ngethulu konke ngoba semasakeni bafaka konke ngangena ngathi cha phela inkukhu tami ngebese tiya ngethulu ndingaphephi wena inkukhu tami inkukhu tami sekhathone tawungena nami ngangena nato ngasinangena ngafike ngeyama lamnyango lesitulo seqala yasayifika kulesinye stage kwavela labanye labanenge kwathi kwakhondathi yenyuka wonke umuntu akenyuka yenyuka abedlulisa kancane ngento nje kwathi yenyuka ngabedlulisa ngento kwathi hey ngisho kuwe wena baba wena weslave lesikathi njiyana nekhathon lakho letinkuku ngithi kuwe yenyuka ngase ngimambamba ke ngoba sasho nje weta umfana wasinayifika umfana weta saphakamise lijono so wasingithe kuwe yenyuka ngasinangi yaleti inkukhu tayale kwakhala lo munye make lapha phansi wathi angathi kuthi ngimfundisi wathi keja lo muntu lo umentana lo mfundisi wathi hey kulalelwa yena epulpit la kulalelwa mina akaphikiswa ngumuntu epulpit la angiphikiswa kuthathi order kimi angapiti umuntu futhi la ngafuni kwenyuka hamba uthenga yakhe ngiyabahlupa nje lebahamba ngetimoto tabo basuma ke hlala lapha mfundi ngasichama ke manje ungiphathele inkukhu tami mntanyo sengesaba kusukumisa umuntu omdala ngenyuka yasina ingibeka la kamanzini la angifunanga kugibela ikhumbi kwakusolo kuringa lokuthi yenyuka ngavele ngespeed ngaqasha itaxi ngale mali labangiphe yona lebathamba ufuthi manje qasha itaxi vuya ngiza taxi ajabula umkami umyeni wakhe lamhlu uqhamuka ngetaxi kanakathi uthi hawu baba wetha ngetaxi kodwa ubonakala ungakajabu ngathi asohlale phansi hey hayi ase uhlale phansi bengikuxoxela ngibuye ngetaxi nje ngesaba ngishikhumbi ingwele ngento engikhondayo sikoke bese ngizemkami kodwa ngoba sibantwana why singaclaim siye kubabe ake sitshele babe hayi sase siyathandaza ngathi yenkulunkulu ngikhathele ungibonile kumfana ngifuqa kanjani ukubonile babe kuthi ngimfana kungifuqa kanjani lo ngicela kokuthi ye babe la kube kume yami imoto la
Nginelungelo ngoba ngumntwana waNkulunkulu mina. Ngumntwana wakho. Futhi lela bengibuya khona bengiyoshumayela indzaba lethi mnanzi. Ubabonile laba abantu laba basinzisiwe. Hayime la. Kwakulisonto. I will never forget. Kwakulisonto. Msombuluko mengisabathandazela abantu ngemsombuluko. Msombuluko ngafika la. Ndothandazela abantu. Waqhamuka lo mnye make ayi lecture laphana e-university. Angiwasewesele. Wafika lo ma. Wayibika inkinga yakhe ngamthandazela waphuma wahamba. Wasaka ngene emotweni yakhe wabuya. Wabuya ngiphethele 50 rand wangipha. Ngabonga. Wajika wahamba. Wasahambile waphinda wajika wabuya. Wangipha 200. Ngathula. Ngabonga hawu lo muntu enkosi. Ngakusasa washaya ucingo ukuphi emfundisi. Ngasi ngikhona light 2 sticks wathi ngicela sihlangane esontweni. Ngafika la esontweni. Ngathi ngifika la esontweni wathi mfundisi. Ngibonile nangunika 50 rand ngasi yebo. Wathi bengicisha nembeza. Ubonile nangunika 200. Bengisinkulu utangiyeke akangiyekeli uNkulunkulu. Itangilimada le moto. Uthi uNkulunkulu angide kunika le moto. Wena unesidingo semoto. Nangumntwana uyakhuluma. Kube ngiqhubekile ngala nale mali kulomntwana. Yekuyochina. Nangabe betangibuthi athi yebabe ngiyoyicela kuphi. Bengitabe sengithini. Sheshe ngathi correct it. Akabonge Jesu. Akabonge Jesu. Lo ngisho njena unasimela ngiyafakaza ngoba liBhayibheli lithi nabo bamnqoba ngezwi lobufakazi. Hayi lapho angisajabuli phela nginemoto manje. Ngaze ngayibhala sethabile investment. Ngilo sethabile ke ngimqhinako ke lo. Sethabile investment. Sesitayise amaveji nama ngeveni. Uyangivana. Ma come Sunday. Sitala Sunday Stockholm. Masikhonda la Sunday. Uyathi kwendekani? Nakuphuma inkonzo wonke umuntu ufuna ukubona mina ngihlale phansi. Ngibona. Abahleli ke labantu lapha sebomisa umlomo lapha. Bantu mina nginebantu la. Bomisa umlomo lapha abantu balambile bafuna kuyikhaya. Ngibethulela ubufakazi banoNkulunkulu. Balambile abantwana bafana bayinjani? Bayikhaya. But hey lalela la wena. Mina ngijabulile mina ngithandazela abantu baNkulunkulu. Ngithi ngibuyela ngikukhande ngibathi kwalobana ngibukela okuncane seyifile umntwana wami indlala. Inkonzo iphume nga1 kuyoshaya bo 3:30 la. Bahlela papa sesihlahla. Aqala manje ngaphinda ngabuyela kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu. Ngeke ilunge phela lento kusabantu abambalambe lapha. Batangwenyanya labantu abami. Batayenyanya lento ethu nawe. Batambe sebafuna ukuthi bangcondo abantu abadalwa ngilamanye abantu abangadalwa ngumfundisi. Ngeke ilunge lento ukuthi labantu abami bahlale lapha sine nawe sinake labantu bakho. Ngcono kube manele Timoto timbili. Ngite ukhona mbile kokuthi ngisale nalabantu abakho nalabantu bakho ngibathandazele bese labantu abambamba bayekhaya nabo bayekudla ngeke Nkosi ubabonile abantu abebafundisi bagcine banathatshwala angifuna labamba unathatshwala ngcono kube le Timoto timbili ngacomplaina kuNkulunkulu wami ngangicomplainile kwaphela amaviki lamabili kwaqhamuka indvodza beyikhonda eJC yangibita athi mfundisi ngathunywa wathuma nangidlamini hey khondoza lekubita kona aphuma ngayo emotweni yakhe nobaba uNkulunkulu akawadle imandla emuntu amen ngihamba ngalapha emotweni yalo baba athi ngifika lapho wathi ngena baba anti vele sinesithandazela imoto tebantu uyithandazela uyivinuka kahle uphinde wehle angena ke hlala phansi babe dumisa imoto yakho ayidumise lo baba
baba wethu ongcwele le moto yalo babele uyivikele umvikele naye Range Rover V8 ngithandaza athi manje na uthi lo moto yalo babe bongasho ngayo ukuthi imoto yakho ngoba mina ngikubitele kutokunika lesikhiyi uthe uNkulunkulu angunike le moto V8 ngasala ke manje nebantu baNkulunkulu ngikhululekile umkama aphume ngeV8 ahambe nebantwana ayoshona ekhaya bayokudla bangcono ngani kanti labakholwa kunalaba ngakholwa bangcono ngoba banelilungelo bakhuluma baselungelweni sanibonani. Number 2, uma ngabe utothandaza kuNkulunkulu ufuna lutho lolutside, you must have a picture yale nto loyikhuluma. Woba nesithombe salento le. Ngesikhathi ngicela le moto laphana e2 sticks ngathi ayimela ngaba nesithombe semoto imela nembala yemala. David anakabhekene naGoliath lalela. David anakabhekene naGoliath. Lenkinga la kuDavid ayizange ibe inkinga wayishintsha wasilo utaba njenganati athi nyamatane lengathi bulala. Libhele. Waba nesithombe selibhele kuGoliath. Waba nesithombe selibhube selifile kuGoliath. Uma ngabe ufunza incwadi yamaHebheru 13:8 ithi nguye itolo nguye namhla kuyoba nguye naphakathi nalamuhla asangakwenta nakuwe. Bona abanye bathi hawakwenta nje ngoba nakungishoda uzila kakhulu. Hayi wena akusikuzila kuzila kumshintshe uNkulunkulu. Lilungelo. Asenithi ngicina ngaleli verse. Let God be truth and every man a liar. Ayisikhuluma ngokuthi let God be truth and every man a liar. Kuyangani kokuthi kuthiwe let God be truth and every man a liar. When are they going to be proven liars? Ngilesikhathi uNkulunkulu asathathe over. Aningiva. La kulesimo lesimo besithi nasathathe over uNkulunkulu they will be proven liars. Anu manje angifa. Ngiyakhumbula mngoni ukuthi umnakeno ngathi wena wena nizwele. Bayeta nankosikazi. Dokotela umtshelile wathi if wena kungaterminatwa lo mntwana la siswini le pregnancy utokufa nawe because kunesigadla la but kunemntwana la cela ngibale isigadla ngakho na ungavumi aterminate lo utakufa. Nakangitshela lokho ngafunza leli verse leli ngasilalela la semashito kodwa kunelivi lelithi bheka abantwana balifa lelivela kusimakathe basibusiso lesivela kuye ake sibambe la sibusisweni sini. Ngase ngifunda incwadi yamaHebheru chapter 11 verse 3. Ngekukholwa siconza ukuthi uNkulunkulu wadala indalo yonke ngelivi lakhe kwaze kwathi lokho lokubonakala kokwavela kulokungabona. Ngasinyalo sengidawukhuluma nyalo uyangiva ngami. Ngidawukhuluma nyalo nale situation. Ngoba thine asithandaze enkingeni inkinga yakho wena uthandaze enkingeni. Enkingeni akuthandazwa kuyakhulunywa. Kuthandazwa kuNkulunkulu. Enkingeni ukakhulunywa. Ngase ngiyakhuluma. Ngathi wena sigadla wena lo la siswini. Ngikunika iorder. Ngikunika iorder nyalo lethi man uthula uthi du. Lo ngathi sita ngako kungaba kusuncibilike. Kodwa nyalo kusukhule ngiyakuvala nje thula uthi du. Uyawukhishwa mhla sekhishwa lo mntwana. Wena nyalo uyema ukukhuluma umntwana. Kwenteka exactly. Amen. Ngisema sigadla kwakhuluma umntwana. Until
sakhishwa nasekuphuma umntwana njengekwezwi lemprofeti. Ngiyamahle ngikholwa nguye. Ngeke ngethuswa inkinga yakho mina. Nomunye maka khonta lapha eTabernacle. Uhlala lapha eFairview. Wasimela wakadlama bakadlamini. Lo maka nje ungumlungu. Abefundisa lapha eNazareth. Afundisa namake kunene. Gogo kunene. Walethwa ngogogo kunene la. Wathi gogo kunene. Asihambe siya. He. Kushuka tisu la. Sekuphume bana 4 times. Wamletha. Waseyifika ngathi emake kwentekani. Wathi hey, nangina 4 months nje kuphuma tisu. Ngasilalela la, anginankinga ke nyalo. Sengidakunika ndonika sibeletho iorder. Amen. Ndonika sibeletho yini? Order. Ngamthandazela ngathi emaka, uyathi ngiva uthi uNkulunkulu ngikutshele ukuthi wena uyakuthanda unenhlanhla. Ukunika abantwana lababili umfana nentombatana. Unike emaphahla. Atawuhlala la. Ngakhuluma ngathi wena sibeletho lohushula abantu, wena mfelwa, wena simunyangadi lodla labantwana. Lamuhla lolo tawuhlala la ngeke umente lutho. Ukhuluma mina enyanga. Nguniki order. Amen. Asengiyamthandazela. Amen. Asilalela ke. Nangabe nje weqa inyanga kuswa seyikushila ungayixoshi ubobuya la. Ungitshela kusengishila ungasayixoshi ubuye la. Wambuya lilanga lilinye lo maka. Ngase ngisengitokhuluma ke manje. Wena mfana wena awusiwe mfelwa. Nyalo utawuhlala la kuze kufike insuku tekufika kwakho. Angisho ngokuthi wena mfana nine bantwana. Nine bantwana. Ngoba siNkulunkulu babi nine bantwana. Hlale kahle la. Amyekela wahamba. Awusanibonani bathandwa benkosi. Sathane ke usebenzisa imessage. Hayi kodwa nawe wakwenta njalo uNkulunkulu sisi. Nawe wakwenta nje. Kwasangana dokotela. Lo Nkulunkulu wethu nguye itolo nalamuhla ngeke hluleke. Ake hluleki vele nje. Kwathi kufika Sathane ke usebenzisa yini imessage. Sathane uyalathi limuva lakho. Akayathi future yakho. Ngoba ifuture yakho ayikho kuye. But yena unelimuva lakho. Then nathi akwehlulekisa ukutshela ngelimuva lakho. Ngathi ngihamba ngiyenkutheni ngeva kukhala liqingo sekuna 4 months bangishayela make kunene mfundisi ukuphi ngathi hey ngibheke ngikutheni wathi misa imoto eceleni ngase wende njani wathi hey mfundisi kuhushuka ingadi manje kumake kusibonakala emathonsi manje kuphuma emanti ngathi man ngathi manini eceleni bemeceleni ngathi beka sandla wabeka sandla ngathi hey wena demon lesimunya ngadi lodla abantwana kulomaka ngakutshela ngathi awunasabelo nyalo kulaba ngathi lento loyifakela ngqondweni yakhe sengiyayirapha ngoba ubambe kuyo nyalo simakade sengiyakhuluma emanti bantwana ngeke baphila ngekho emanti awabuyele manje ngegama lika Jesu emanti awabuyele egameni lika Jesu ngasibabe ngiyabonga kusongivile qhubekani niye kudokotela ayo satisfy kuthi emanti asakhona baqhubeka baya kudokotela wafika dokotela wafaka scan sakho wathi what was the problem bekuyini inkinga bayisho but nabayisho wathi everything is okay abantwana nabo badlala basemantini futhi lo nkulunkulu unemaqiniso bathi kuthi ngivebe umnanzi namhla ngoba ngelisondo this Sunday thandaza komfana kuhle kungaka Nkosi yami uNtombazanyana una 12 years so uyohlindwa kuthiwa uyohlindwa kwayithintini uyohlindwa
ngelisondo le sengimbeka bekufanele uhlindwe idolo sengimbeka tandla simfanami lo nkulunkulu wadala wena ungetuli kwalo dokotela lo yakuye angenta noma ngabe yini manje uthi ufika le kudokotela le uthi na ufika le kudokotela yena lo lobonile wathi atokuhlinza akhandele operation seyinto wenkulunkulu ubuyele emuva ungakenti walutho ungakahlali emukhwa kuwo uyangiva nami ngase ngiyathandaza ngathi yenkosi lo mfana lo sengimtshele emagama ngawe sale wenta lamagama lengimtshele wona ngoba na ungakakwenti lokho lo mfana ngeke aphinza kwethembe kodwa wayekwenta lokho enkulunkulu lo mfana hey uyawukwethemba noma abantu ngabe sebathini ngoba untabuso kwentile ngathi ngiyabonga Nkosi ukuthi bodokotela bathafike basatisfy ukuthi wena so ucethile umsebenzi lamhle ekseni ngithola ireport nganangisimelana bafike bodokotela bathi hayi man ayikho lento khuluma ngebufakazi baNkulunkulu wentatini hayi shoti inkinga yakho ntasishoti mina ngisho uNkulunkulu uthula ngayo sesonweni nang sukuma nang makhotwe belumbi nang makhotwe belumbi weta nesithombe lesishoko ukuthi stomach cancer bolile kuphelile ngekhathi enami nangubona sathana wafuna ukungishaya ingqondo nangubona wafuna ukungishaya ingqondo athi mina Nkosi ngubonile idolo nakuthandi nalamhla ngidakubona ngicela ungentele timanga Nkosi la sawuke nje ube nebufakazi lobuhamba ngetinyawo Nkosi ngentele enkulunkulu ngentele nangu uyaphila abazange bayikholwa abasekhakhakhe ngoba phela belumbi bahamba naye baya eJozi baya kulabanye bodokotela bobu akukho mbamba bafike bodokotela ukuthi kuthi uphilile yeah third opinion yeah 3 bas kude uphilile let God be truth and every man a liar. Let God be truth and every man a liar. In your situation, let God be truth and every man a liar. Phela thina siniketwe amandla onke. Wasinginike amandla onke emhlabeni nasezulwini. Leni ekubophala kuboshiwe le. Oh Jesus. Jesus. Sewunguyeni wena lo mfana. Ngoba mina ngikhuluma ngelifa lebantwana. Ezilahla benhliziyo yami mina lamgi sukwethu kakwa sengasivuma zonke izono zami eKalvari uyani ukuthi nyalo mina ngitothandazela abantu na udawukuda la but khumbule kunemagama lathi ungabathandazeli labantu akasho ukuthi ungabathandazeli bantwana bami usho labantu manje kufuna ukuthi wena utiphendukele wena ubuye kuNkulunkulu kuyevakala nguwe lekufanele uphenduke ubuye kuNkulunkulu uyani ukuthi mina lo ngimala onke malanga ngibona abantu labaphenduka onke malanga but iproblem yabo babuyela bokwenta sono kani Luka chapter 11 uthi mawubuyela uyokwenta lesono lamademoni abesayalandzana asaba banengi angano miyangiva wena lenkinga lobhekene nayo ungayilinganisi naNkulunkulu kodwa dinikele ube ngumntwana ndoba nelilungelo ndoba nani kodwa nelilungelo
ube nelungelo kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu sengingumntwana konke kwebantwana kwami nami senginelungelo ngitakuwe Nkosi. Ngifuna umuntu otinikela konyalo ukuthi ngithe kuJesu ngitinikela kuJesu. Asimene ngetinyawo ukejema umuntu yala ngaphambili. Ngiyatinikela Nkosi kuwe. Nkosi kusinte mbana. Yokuthanda Jesu mbana. Tawumangala utawuphumelela kaMatimba. Utawumangala batawumangala kweyangani. I-choice yakho ngitinikela kuNkulunkulu. Ngitinikela kuye. Yegumusa Yegumusa Ongagano Tinikele kuya Nokuthethelela Nokukhululwa Kwenzeke Calvary Calvary Sengiletha kuwe Jesu